Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst. I channel. Yeah, of course namuntlha ta kha hi continue loko the twins ma continue mahlweni ma rhunga Gagash. Yeah, so ka siku ra namuntlha of course ra 29 April ni fike ni nghena ka the twins of course lowun'wana Timothy a ni brand the twins of course ni fanele scroll ni fika ni kuma ku i fika tsala e post here a fika tsala ku na yo Gucci yin'we yo mbariwa every weekend ya lolohisa hi smoke records kam yo fika tag that person. Okay, so hi pfuleni ka comment section hi kota ku swi twisisa kahle swilo leswi, so hi tlhe hi vona fika tsala laha henhla ku swo lava a phinda yin'wana ivi a tag smoke records kwalano again. Guys, this beef ya straight ka Gagash like na main bin posted to be honest ba loko sin tshama hansi ni langutisa naswona ku yi ba yena. So okay, a hi nghene ka account ya Gagash. So loko va kha hi languta ka account ya Gagash in most cases i tala ku va ambala Gucci like in most cases like ti-weekend to tala like even weekly in most cases tanihi sweswi mi swi vona ku na la leswi a yi phamsa ambale Gucci na le Ubudukral ka that event nakona ambale Gucci like in most events he wears a Gucci. Yeah, so loko khe languta kahle repeat ti-Gucci timbirhi ku na leyi n'we endli na ku yi na nyoka tlhelo ne, and then there is also this other one leyi ya swilo leswiwa as you can see. So why the twins va rhunga Gagash manjeni i ku ledi n'wana Timothy di na 4 ti-Gucci. Vayisala hayi va na mali vayisala a ndzi ni swi cheka kahle loko hayi munhu why a fika rhungiwa Gagash hikuva kha a repeat ti-Gucci tetiya timbirhi vona tingani vona ni kuma ku hi dina 4 leti Timothy a hi sunguleni musi mavolo yo sungula leyo ndli na ku Sandals nyana liya I think yo yi nga duma ngopfu yo hi n'wi tivaka hi yona kumbe xa vorhanga va xava yona I'm not sure but I think va dume ngopfu hi yo hi tivaka yona mo va tlhela va xana leyi leyiwani I like this one haliwa Gucci liyana yo ni tala ku yona I like the design na leswi yi nga tlhe ya henhla leya number 2. There's also a third one leya so well I don't really like it but it's expensive. They are very expensive these ones, very expensive. Then ku tlhe ku va ku na leyi yin'wana leya so it's also cool yi flat kahle na leya so dina 4 wa ti-Gucci Timothy leti n'wi chingelaka so diri at least a zami man a hi tlheleni ka comment leya hi leyi comment leya loko kombisa a zami ku a phinda yin'wana at least than ku va a repeat so that's the beef se ku before na hi ti-Gucci se ku before hi ma na mali lama for ti-Gucci mi nge ni byeli va Dolce & Gabbana because na mona ma na tona tintangu letiya if you can check their account they do have it or yi cheka ni kwala hi le Dolce & Gabbana mana yona hi le musi ma yi vona le it's a Dolce & Gabbana yo mana yo so hey na ku loko se ku fikiwa ka lapi na ku hey Gagash na ku siyita ku hlula nyimpi le mana mali ku swa lama so yaleyo game se isukeni ta twe yena ku Gagash ta ku yini dina 4 ti-Gucci Timothy Gagash na 2 loko ri amukeza subscribe banda kombela mi tlika subscribe.